Angelo tako ke Zechariah na Elizabeth ranyau kail John. Pan Herod kemen king in province Judea, priest tako kemen son in Zechariah. He priest lain in Abia. When temen son in Elizabeth, he lain teni tako in Aaron. Zechariah rit Elizabeth tersore o kot peltan tikiel repan re o monatik. Karuit tersore o tartar penakot pelamat case in renimas narso. Olingga Zechariah rit Elizabeth ko ninggor ol puita ko. Nanen Elizabeth ke kepata kemin karuit kersopukone tiko ko karuit ningglo nar ol puj nien. Tepan tako kuama in relain tini in Zechariah kerwa kerso moil priest. Koi Zechariah tuana kerso moil priest na tawal ke ninggot. So penatiam tartar ore terso interpelti kreni inaron pena priest ka reterle satu koi rekreasi injina parwos no in niprom injina tundik na holy sandra roin suanya na wanakot. Kois tepan retu tertunjuk na ofa retemenyu reu tartar kerlili makron tempo lilin in retu kerestik ka angelo tako in niprom kepak ketu Zechariah alta lewosim tal tertunjuk na holy sandra. Zechariah kiel angelo nei nun kesurai kai kenta tektik. Olingga angelo ke atkesi panake. Zechariah ini nang te kot klon prea ni iko wem temenyi Elizabeth na ole puj breu ka enake yisan in John klon lepu oj na menemon ka oj nak sulsula ka temeng breu tartar pe na sulsula tepan ne ke na pujento na patiu nanen san inyaga na waprum na taulken in niprum yini nakeng wine ka rain kon nilen tuana. Tepan i inyube wakmen tenian lepon. Holy Spirit klona terna meni. Yina sore temeng urov tartar in Israel nartaplare lepore in renarwama na kot. Niprom yere. Yina wawatan na niprom ka yina ketnikun kana Samuel pena Elijah. Yina sore temare ka antore lepore yeri naron mana ka yiklon na tataure remare yeri ni interkowete aj ingot renaron penari ni remare mon yiklon na so wentaure ni karinaron nar epna in niprom nawama kois Zechariah tikes angelo panake kesopetenian nai yana wiel wi yes e aj neye panake aj lemat aksupukono ko ka temenyincha tuana ksopukono tiko ko ka angelo tikes biyeji aj panake yaka Gabriel akatu titi na remoil ka aj ingot kot pelamat kese aku mema injane kisi ka aku aj mona neye ku mema e klon ening kesu believe na ajinja inyuwenei tekomtal na sistwa mai ka ening klon nakis aj nakos banyak tepan wem temenyi na all e puj tepan penakot ketunjunya ko ajinja neye ke nawama isepin ritemen wuro waron terep na Zechariah neye ke rekron remaritar na oanen kesoyi kayuak men wulwen tiketnya na no temple lon ma in kot ke kois Zechariah kepar wit lilin kayining kesre aita konien tem yiketu no temple lon ma in kot kesoyitan kesona otaku penetik kois rekriel ker esipan yining kesre aita ko ikesore wen pien nanen tukuntal inyeke kertil pemayi tepan in moil priest in Zechariah kenuin koisi kwanotal in tepan kwama in Elizabeth na ol puika iko ol puik bro renil won
kareni lain tini in Elizabeth kerlon ajumon in niprom olon katanya teki kare kersul-sula kertail-taili raw 8 pla pin na tiam tenen ko oli rekerwa in renartal teki lilin karinar kejnya isan in teman Sekaraya olingka Elizabeth teki srei panage halin hentike isan in John reterkesi pan relain tini nilen ningker epsan pana John kare kerso teman wen terserai na ina kejna entun san petene yiksore wen indrenar keji otako injina ara aj na wona kois yika ara aj panake san in John kois reni tartar kriel one yike reker kawal kare ningres aj tako ka premetek Sekaraya tekontal ka awaki kayi ke kaisri aj taktana san ingot pin pujunto nene ke kemar prom ka Holy Spirit kemeni ka kechinukun yikwa kemental mas pien ninintron kwa ko Espanya tepan yiko wal manimpiani na tawul kere yere Israel Angelo tako kes Maria pan yina ol pujunton Jesus Leun in snar 6 pla in Elizabeth ketien kot kes Angelo Gabriel kwa aimul tako in district Galilee san in Nazareth ikwana temenyo pau tako san in Maria temenyo neye ke reker kes mana aj in yina ep nitni tako in King David san in Joseph ka Angelo Gabriel kwa mana yi ka ikesi panage rawamon Maria ni prom namen tail ka yina so blesim kois yina so enak minumon Maria ninglon kantau o kiyel ke es opana Angelo Gabriel mag kesi ka ikemena lon tu teknina one yeke piyen ka iteksera yi pelamat pan ajene yeke ajpetene kois Angelo Gabriel tekesi panage Maria ini nanti nanen kotek peletek kayi kenlitek na klon tiam nala ka enak ol puj prop tako kois enak sanin Jesus hinamen pena niprom ka rinar keyi pujenton in kot niprom yetetek ka kot na so namen king pena ayi in King David pen kemen wetan bien kois jinawa wetan na relain in Jacob ke na watken relain in Jacob ke re Israel tem yikemen pena king yere kingdom inyene yeke pe na omen teken ka ninglo na unoi kois Maria teksera Angelo panake one yeke na pak petnen yake aning ke purap tako ka Angelo tekes wiyi panake Holy Spirit na wamana kan kun ingkot ni promeya tetik naw aptuai pin ina ul puchneke inamen holy tetik karena kei puchendon ingkot kamaria tikesi panake klon ya kaya temeng inja nafsu moil in niprum iklon nafsu ye opna itkis kois Angelo ke FC kai kwa Maria kwa wakil Elizabeth temene yeke Maria kwa prapien kai kwa aimul tako in district Judea aimul ne yeke wakpen oliyet kai kwa parvos nolon ma in Sekaraya kai kesapai ni indemenya Elizabeth wen kai tkesi panage rawamon tem Elizabeth kolon aj in ni indemenya Maria ke kapujenton kokoni lepon lon mane kem el paj ka Holy Spirit ingkot keter kemen Elizabeth tektain tekespan kot keso monetik kai keji blessing kwa watan nari blessing ikei treatment brawlen ka pujenton wakmen lepom naka be kei blessing ingkot oh Maria kamu Maria tekespan again Atikis ait na lapu katekin je
kawana nipro ka akanuya isan ka sulsula kot iklon na weche wen ka ina tuya titi injina wieltik pantawe yakatemeny injana sumoil in yakatemeny monelin olinka ikiyele ka lon katanya inyuwenei ka pin reni temeny wuro tartar narkis panke kot kekeche blessing nanen kot ep nukun prom ka yikasore o monatik inji kekeche wen ka san in namen holy kotolon katain re temeny wuro in terso belief na aj in ka terestik na yi hina so panake na re temeny wuro waron inyuwenei ka re temeny wuro warkama pin nawana ko espanya tepan-tepan when in koto ko nukun yituk sore moil tuwing yetik reni terkes panake reni in terwawatan ka tertana risari yerinei kot na sore narsiel narwa yeri yik sore king nukun ke kerepla sia king yeri kai kenaya reni pien sari kerwaa yikai treni otul ker alre o monomon tartar ko espanyare pasi reni o tartar warturi nei yik sore kersiel kerwa pien yikai tre Israel wen reni neyega terso moil in ka lon tekniri promise yik so na Abraham kari aire ni it inyolon naftain re tepan kari lain pujulen orkama pin Maria kemin ketel-tel Elizabeth ko espatnya snar tripla pien kapin yikwanutal inyen Maria rangkail Jesus pananeyke sisa Agustus solotako inre narkej sare yerit mengbro tartar oneyke na ke tempetan pien in tepan kapman ke eprisari ka tepan aneyke Quirinus kemen betan pien pana kapman in province Syria panake ka ritmen wuro krwa notal remen yeri nda kapman klon na eprisari yeri Joseph ke yilain teni in King David kois pena yike epsia aimol Nazareth in district Galilee in Jinawa aimol reterkei Bethlehem in King David wakmen district Judea Joseph prujuben temen in Maria kerwa in kapman na ebrut saruj nanen Maria ke yitemen rekerlitik na yi in Jinaw ep Joseph kois temene yike Maria ke lepun tien tepan ruj kermen aimol Bethlehem Maria ke rin kermat mati in Jinaw ep puj kois Maria ke ep puj bro rain keren in kai kepumi roin kai kena yiwi kokon poki salon ma yer pul makau terainya otol nanen no pasintia ko keter re angelo korko ait makarkes re ni interial tik resipsip ponyene yeke re ni interial tik resipsip krontal untitina ay molene in rekrial tik resipsip kron poin kois angelo in niprom kuwa manare ka niprom kesoklori in kuwa kelai mare kari kerenta tek olingka angelo tekis repanake om ninanta om lon aku acemon kuwe ma om nake acemon in nasore temen bro tartar na susula tek poin inyuwenei na aimol in King David temen ta ko rainya kail pujenton ka pujenton nei na to etiti na wecit wen kana yeltik puntau it yini prom kayi Christ kot kelitik na yi injina tu etiti na wecit wen kayi na yeltik puntau it temen bro tartar o in om klona yel ws pujenton kepan om nakil rekerpumi roin o kari karena yiwi wakon pokis otul yere pul makau kois rekersowal kerwa kari wakriel Maria ru Joseph ka pujenton ne wakon pokis salon mayere pul makau teranya otul kari ni tartar kerlon aceri ni interial tik resipsip kerkeisene kari kerkawal olingka Maria ke lon keni yang pemri aj tartar ne kroni inbenen
kai kemen alon tutuk ni tuare pien. Rekrek san in Jesus. Pin inyarau 8 pla in pujenton tenen rain kakaili. Rekertal teki lin lilin in. Karekerkei san in Jesus. I inywe ning kokon tenen lepon ka angkelo kakei san in neye kewatan. Pan kuama in Joseph Ruth Maria narsori o penalo in Moses kisna in Ruth narsowan tau Ruth lemat ka Ruth narmen keritentun na tawalkan in kot. Kois Ruth tarko pujento nake tarwa Jerusalem in Ruth narkeji nawana nibrom. Ruth kersem remain tuana in Ruth nartunjik na ofa nawana kot penalo in nibrom kekeisna. Lo in kekeispan remas narko main palus promeltin o main jun suanaltin in renarso ofa tepanane nita ko kemen Jerusalem san in Simeon ini in tukso pasin merertik ka ini in tek estik na kot ka Simeon ke wakmen tek ep na tepan kot ken litik na ko injina sore Israel naron lepuri wesien. Holy Spirit in ko teke wakmen Simeon. Holy Spirit kesi ko panake. Yining lo namat kre lin. Yinamin na ko spatnya tem yinayel Christ. Ni prom so promise in na kaitre Israel. Ko Simeon ko pujenton Jesus ke kanai pemi ketoi wen kai kanaya san in ko teke spanake. Ni prom ya kai ni in atuk Samuel pien. Inywe nei inakisya in yanamyot antala pukinchia naumin wasian penawatan aj ikis nanen tawal kyo kinchia akiyeloko ni in nawama nato Simeon ke blessing kai kes Maria tenen inya ke pan klon kot kenlitik na pujento naka ina sore Israel tartar narla ke chiw ko sina sore tartar naroroanian yinamin penamak tako karit men bro tartar narkes perlaki aj penarmari yeri temen bro tartar kersinya ke narko walim talasaiv ka perienta ko na tera e pena owenta ko na sotol e temen i. Jesus pujento na pau kuat tempol. Joseph Ruth Maria kerwanian Nazaret. Rekersori o tartar penalo in niprum kekesna. Kois rekerwa aimol yeri Nazaret wakmen distrik Galilee. Ka pujento nene kemar prom kai kekait nyukun. Itu ko wirman prometik. Kalau tanya ingkot wakmen tek-taili. Olay pontenen Jesus tenian Ruth teman tarwa Jerusalem inre teriel tepan prom in pasowa inyalore tekni na tepan rekerlelew na re Israel koron amon tepan Jesus yitwal plawlay ko rekerlelew na pasin in tepan prom in pasowa ne kare kerwa Jerusalem penari terso tem tartar tem o tartar in pasowa ne kernoy kois rekerwanian notal olingga pujunton Jesus ke inyuwa kemen Jerusalem katenian Ruth teman ningkeryali pan ke i inyuwa wakmen Joseph Ruth Maria kerkes trepan itu tokwa tail re temeng werawen nilen pan ke ka Ruth kerwa kois paitnya rau tekin pontenen kois sepin Ruth kersomoel in Ruth tu kerpeli leun nare ni teni in kare nilwon in Ruth kerpeli kerwa olingka Ruth tingger terayi pan ka Ruth tarpeli kerwanian Jerusalem pin in raw tripla Ruth kerpeli kerwa wakar terayi kemen pani salon ma in tempol ikemeni wakmen retisa leun tutoklon re ajeri kai tutuk serari ajelin reni kerlon aj in Jesus ke reker kawal nayi nanen reman inya ke ketaletik
nare aj jitu tekes viere mer erpian. Joseph ruit Maria keriel Jesus karut kerkawal. Ning kerkes aj kersomon. Katenian tekesi pan ke. Put nuj. Eksu oj pasin ne ke tau. Atek oj nuj tamam ni ke kanlela tekoj. In oj Samuel tepele. Olingka itikes vierut pan ke. Oj tepele na oanen. Oj tinggi yel ke es pan ke. Yewak min anu in tamam inja. Olingka tenian ruit teman. Ning kerlon ker esi aj remian lemat ike keis ruj. Kois Jesus kwa ketail-tail tenian ruit teman kerwanian aimol Nazaret. Katiam tartar itu klon apatnya aj ruit pian. Tenian inya ke epem-pem re aj tartar koroni lepun kayi kemen olon tu tekni nari pian. Kois Jesus kemar prom karman in komputi nare o mon tartar. Kakot terpele teki kare ni tartar pe terpele teki. John Baptist keswali aj ingot. Pin pujen to ne ke kemar prom ka Holy Spirit kemeni ka kechinukon. Jika wak mental mas pian ni nintron, wak espanya tepan, iko wal manim pian yu na tabel kere yere Israel. Temene anas ruit pe kaya faske kermen pena head priest in temple. Sekerayan ton bro san in chona ke, kuah kemen tal mas pian ke, ka aj in kote ke kuah manayi. Jikware tal tartar kron titi na rancho dan ane kai kesopaptai simreni kai keswali uri temen yuro aj ingot inre mas nartaplare lepuri ka narket baptais antakot na epseri osoklak rekerso one yike kuama kesopana aj reker ar konpuk in profeta Isaiah kekespan tekontal inyenita ko waktu tal mas pian tekei span o mas nak sore tal tenen ini prong na somon ka naron mer pian inji nawana naktan manari tal klaim ka nak eltikri all twin ka welin ka narwaim rital tenen kerwakai ka mas na somer pian ka rital tenen penari at kerpaka tuana mas nakraichwa kana sori lina ming kois penani tartar inrwel ke krona riel beres re omon kot keso inton mon pan pian con tekes reni tartar kerwa manayi injina so baptais mereka pan om ka pujulen inwini lew naka nimen kesom in om nak peceli osokla ketik kot naso nawama ke om nak sore o in nartunjunya pena om ketapla isepin ka om ke episere o sokla pena om tuk sore naka ka om ni nak kespan Abraham ko air men itu atikis pa chompan kot klon of sore at warto nei narso penari pucelen in Abraham reni tu prom ke terservnya macon ke pan ka itke into so petinen ka jon te sripan ni tek pronyeltin mas na ke tako nawana nimen tako ronyelini ka nimen tek otul repe mas narso pan ke tuana reni terkait takis ke tuana kerwama in ina so baptai simre kari terservia mayipan tisa itke into so oanen kai itke swiripan omni nakti nare ni atuben nar alpaca mak penari kris inyom nakti nare ni kari soltia lenke repet tersera yipan kos itke itpe into so oanen kai itke swiripan
Om ni na ukeskur ukespaitre ni aj kanak sem tenari atuben yeri. Om mas na kiel atuben om tekti pena pe no om naka na koispatnya om ka om nak sol pien. Reni tartar ke kron kerep na pien in the real Christ. Panake tem rekriel re one keri kari terkais re lematre pin pien pan. Ni ne ke naka Christ ko John tekais viere ni tartar ke pan. Dia nafsu baptisi mom na rain pien. Penanita ko nawamaya pin ke nukon inye ke prometik ka alpaja nukon inche ke yani monelin in aklon suyi moil panareni sokolak terso pana in yan avtomtomi will wak meni sentel inyuko yike na so baptisi mom na Holy Spirit kate yike epem sawol in waktu yiwen Injinaw elpla kayinaw lakribit lamat ke kayinaw elma nartoyi no olingka unen ke inaw tuin reteng intak ain takto tepan Jesus kuso baptize Satan kuso trim Jesus temret men bro tartar terso baptize ne ke Jesus ke tuanang kuso baptize Katiam pernah itu tek esti ke tentenyo ko kaawak ka Holy Spirit wama kawai unayi so pernah manjuin makpos tiam mana ya ke ni lonta ko tekes aj wama tentenyo ko pan eka antukin je atak piletik ika atak sulsulai Jesus ke Holy Spirit keter kemeni ka kesoyi ke epsi rain Jordan ke ka Holy Spirit ke eptwayi kuat talamas pian reni nintron ka ikemen talane ke poin ka raw 40 pla ka leun nare tepan ne ke Satan to ke stepi aj injina so traimi temne ke ini ka any otul selet tako ka otul ka alateki pan ke ka pin nare temne ke Satan ke tekesipan pernah eka kotentun kis atene ke inaf so pernah pret ka ina uny kois Jesus tekes biye yipan ai trigger arwakon buk ingko teke kespan otul pian ninglon nasore ni naron life linetik ka Satan kowi ruit kerwaa wakar total oliyet ka premetik iketunjunyai re kingdom tartar in rebel kai tekes Jesus pan yanaki che kingdom tua pinane yake ka nukun in enakil tek ka enak ep samprum kingdom tua pinane yake kot kekeje panake yanaki enimen panaya pelamat atak pil yanaki kingdom tua pinane yake pernah enak utkuri inyuanei ka nak estik naya kois Jesus tekesinian panake aj wakon buk inko teke kespan emas nak estik na niprum kot ni ka enaku moil in penen pian Satan kokop Jesus kwa aimol prom Jerusalem kayu waklei ketu tembol yetetek koisi tekesipan Pana eka kotenton bro enak pet nakwo ipit so pana ait wakon buk inko tekespan kot na case re angelo inyeke inaria letek na kanar sobon tatau na pian renar kowe nakuna re veri yeri ka atta ko ninglo na soto leir pam ka Jesus tikes setan pa ait wakon buk inko tekespan ninglo nak sutraim niprum kot ni Satan kusotraim Jesus nare o nilin alin tartar kaya kenunyetik kayi ke epsi kayi ke wa ke ep na tepan takonian rini in aimol Nasaret ke kerkosilak Jesus ka Jesus ke
nakon in Holy Spirit ke keter kemeni kayi kewanian distrik Kalali. Aj inya ke kumput kuat wapin ka ni tartar korlon. I kemore sule kuare no terestik yere juta ke ka ni tartar kertana teki. I kewanian aimol Nazaret. Aimol inji kemar prom nake ka tem in sapat tako wama ka kesopna tem tartar yitukso. I kewano terestik yere juta ke ka i kroa keto in inaw es aj wakon buk in God. Rekerkeci buk kenaya ke epemri aj profet Isaiah kaar. Yi kelawak kwa kai ketera aj profet Isaiah kaar kekespan. Spirit in niprum keter wakmenia. Kesopena yi kenlitik na ye ke inja navkis waliw ajamon ingkot naware ni liri olin. Yi kesia akwema inja nekis waliwom ajpan. Om ni wakon karabus om klonak wa linom nan repaj. Ka om ka ni tawal konom kupumom ka om klonak yel pentawanian. Yi kesia tuana inyen tolkur nukon yere ni terso terlak re ni nilen in terko berien. Ka yi kesia inja nekistik na re ni pantepan in ni prom nafsore ni inyumon ke kwamako. Yi kes kenuny kayi kusis tuama puka neye kayi kece ni intikeltik puka kayi kewakaminiw. Reni tartar korona no terestik kolon make tawal kore kerwama nayi ingbenen. Kayi tekes repan. Aj ake is ka om kolona neye kuama isepin inywe neye Reni tartar neye kartana tekteki kare kerkawal tuana inre aj mon penayi kesre nei. Koisri terservia mare pela matrepan. Ni neye Joseph pentun. Ka kesopetenen yitekes aj pan Ka Jesus tekes repan. Aj isepin pan. Pin omna kesia aj pan Tokta ksu lim en i pela mat nafsomonenien. Opena kesu kwa aimol kapenium inywe neye enaksu tal remen i neye tuana. Ka yitekes renian pan Atikis pajom Reni ninglon narlon aj in profet tako temina kes aj nawatal remian in pelamat. Atikis pajom aj isipin pan tepan in profet Elijah retemeng were kermateli ke tartar kron Israel. Tepan aneye tentenya kepemtikna ka wus ningkois kois panya walai tripla ka silen inyenien. Ka tepan aneye tuana otul line tekre ka ni tartar intal tuapin nege otul ka alre. Olingka kotningkes profet Elijah kuana takoyere. Ikesi kuana temeng penwero komateliyi in Sarifat. Tal titi na aimol Sidon. Ka profet Elijah kejowen na temeng nege. Ka tepan in profet Elisa reni tartar in Israel kerti siklepro. Olingka yining kekaitre uwen inji kesore kersomon nien. Ikejuwen kawana nitako in country Syria san in Naman in Penen. Temreni tartar neye kronono teresti kolon make. Kolon aja neye eteri krentik tikre. Rekrua ka rekertapaci kwawuj aimol ke lilin. Aimol yere ke wakmin oliet. Panake renarlo paci ka nartapaci nawana ol kran nei indre nartapaci nala nawayu ol kran. Olingka iketapla ke epsere kayi kwak kurkurivre ni tartar ke leon bien kayi takwatkin. Pin yikwayu aimol Kapenium wakmen distrik Kalali katepan in sapat yikesomuel in yitukmore ni sule. Rekerkawal na sawe injuke. Sopana aji tekes reke tak epem nukun in. Tempatan pien Jesus kekaire disciple. Tem tako Jesus ke kawaketu rain tenen in rain lon prom Genesaret. Retemeng wirop tartar ke karwama kur ulula tekteki karitu terloni tekesre aj ingot. Tem yiketu ke Ike yelwak letin yereni terji pelke
rekor ora rui kerto yen taun. Wekeltin ne ke reni intri pel ke kor ora rui kerto ka reni lemat ke waron termumre umben yere. Jesus ke wa ke era na wek in Simon ke kai ke Simon in na ori wek ke na wanamen un welwen wena yen taun. Ka Jesus kemen wek ke kai kemore temen wure ne ke sule. Tepan yi kemore sule kenduin kois yite ke Simon pan. Ke wek ni ine ke nawa ona lelev nako ka nak leivre umpen naka inna epem repel. Kois Simon tekes biye yipan ni prom itu Samuel prom point again kwa wanak talwali ke ka etin te epem pel tako ulingka pena eka tikis naka yana wena liiv nian temrewa kerle iv re umpen nege reker apple wal repel tartar ka umpen nege keteratik ka tukso in narantik kesoka reker aure nilwan len yeri koron wiak tako ke inar sama nar kaitri weri tem nilwan yeri ke kersama ker kaitri weri ka reker yana repel ne wiak altin ne ke wanak ter ka wiak sen altin ne waka pi wutik ka rain ke ilkai manare ka terso indri narmoj tem bana Simon pita ke kiyel o ne ke yikala kiyi kuriw kemen Jesus repan ko sit kesipan ni prum kue kanya iya yake ni in atuk suri osoklak nanen ike kari ni lwana len injege kerkawal tem rekriel pel kertia matigre sepetin ton berawaltin James Richon ke ruit pe kerkawal tik James Richon ke ni in tertel Simon tersomana moil in pel ka Jesus ke Simon ke pan ini nanti ini wena ke nawa moil ni in inaki yeni lemat pan ke karekor orar rewek ne ke kerwa akronton kois reker epsia o tartar yeri ne ke karekor wanan Jesus keso nirpan kemati keso monanin tepan tako tem yitek more temen wirau sule ke refarasi kare tisa in loke tuana koron talane ke refarisi kare tisa in lo ke kerwama rital tartar in aimul prom Jerusalem distrik Galili ka distrik Judea temene ke nukun in ni prom kemen Jesus in yinav sore ni liretuk sore ke in narso monanin reni bro anilen korko nitako upon ka wen kermati kokona elwak tako ka terso narkowi narparwo salonma inar na yiwi nakon titi na Jesus repan tem rekerwama ka rekerial pan ke reni ne tartar tik kareninglo narkowi narwama na Jesus kari kerkowi ker kerwaa no onima kari ker aukai repon na yetke kari taryiyi wa iwleun mereriu na tal Jesus waktu ke Jesus kiel pilih fierike kait kes ni upon kawen kermati nepan lawan inja aku sol paci osoklak pena iksu refarsi kare tisa in lone korlon ka reterkis lore pinpian pan ni petenian kait kes aj tak asna kotke ni tako ninglon nafsal paitre o soklak yere ni terso kot in benen bien klon nafso o neyeke Jesus ksosavena ajere nei kait ksera repan ksopetenen na om tekes aj panaka wanen na so wesian inja nafsu yanekis pan aksol paitre o soklak iksu o yanekis pan inakrua ka inakuya yana tuntunya om in om nakial wak espan ton inni ke epnukun kemin rewel ne
inji nafsal paitre osokla kreni terso. Kois iketap lamana ni pun kawen kamati ke kaitike sipan. Atikisi nakrua ka inakui elwak ni inaka nakuya noni. Ka premetek ni neyeke kurak tu tawul kere yere ni tartar neyeke. Kayi ketai kokowi o hikakona ke kayi keparwit kayi ke Samuel inji kenayasan ingot kepej kewa tekinanu in. Ni tartar koron neyeke kerkawal na kare kernayasan ingot. Rekerenta tektik kare terkespan. Inyuenei it mentiel one oprumetik ka keso tako penetik. Jesus keso ni tuk Samuel na kapten yere aminei kesomon. Talane yeke ni tako lin keso yi kayi tuk so inji namat. Ni ne yeke tuk so kapten tako yere amitup tako ke moil. Ni lin keso yi nei tuan inji ke tektana tekteki kayi tekpele teki. Kapten in amitup tako ke klonasan in Jesus ke. Kois hikesri ni tue nyelen yere Juda karwana Jesus in narserayi nawama nasoni tuksoyi moil nei nafso monanian. Tem panare karwama na Jesus. Rekerkes kertanjeki dukun pian terkesipan. Kapten neyeke ni mon ka emas na kijiwem. Nanen ni neyeke tekpele tekre ni it Juda. Kai keso it no terestik ni it. Kois Jesus ketail re kerwa. Ikwama titina no in kapten yere ami ke ka ni neyeke tkeisre ni lewon nilen inyeke in narwa narkes Jesus ajpan. Ni prum ini nak Samuel prum so pena yake ni monalin in enak permanonja. Akiyel ke espan yake ni monalin injen manai olingka enakis ajpian ka ni tuksoya moil neyeke linaf soyi monanian. Yakat tuana awak min yanama na ni tikiel tikia kaya pet ep re ami inya tikiel tikre. Tematikis ami takupan enak wea kayi tekwa. Ka tikis takonian pan enak pi manaya kayi tekpi manaya. Ka tikis ni tuksoya moil ke pan enak su one kayi tekso opena atikis. Tepan bena Jesus klon ajene yeke kayi kekawal nayi. Panake iketa pelama nare ni tuprum terwana nike kayi tekesri panake. Atikis pacong Philip injini neyeke monatik ka aning giyel nita ko in Israel ke Philip neyeke. Kapin reni kerwa keryel Jesus ke kerwanian no kari keryel ni tuk Samuel in kapten neyeke lin kesoyi monanian. Jesus kes aj ka rak-rak korkua ranyene kenlet. Tepan tako Jesus tekes re disciple inyeke pan. Intepek tuara nyolon sen welila. Kois penarik karlewana wiak tako kari kerpek kerwa. Tem re kerpek kerwane Jesus seke kokon muny. Tepan yiwa kon muny ne berin kepany kas kerja ke epa karany kois rak-rak korkua ka kerel kai mana re wiak ke kari tersonar moj. Re disciple ke karwana Jesus kari kerkei kurwa kari terkesipan. Ni prum eteke inti jol ka inteke inrany. Ikura ke el virgin ka rak-rak inrany korkuane. Kois rak-rak ka virgin ne kentek pach. Ka itek sera re disciple inyeke pan. Philip no bakmen petenen. Re disciple ke kerkawal kari kerenta tektik kari tersirvia mari pelamatri panake. Ni neyeke ni men kayi tekesri ajka openan berin karany terlona patnya yi aja neyeke. Jesus ka Beelzebul. Jesus seke kesalpai mas sokelak tako kepar kemen nita ko ka kesoyi nintekes aj. Tepan pernah mas sokelak ke epsia ni neyeke. Ni bro nintekes aj neyeke kekes aj ka rini tartar neyeke onure kesurare olingga
nilen yere terkais pan ke ni nei salpai tre mas sokalak na nokon in Beelzebul ke mas prom yere mas sokalak kai terkais re aj kar terlona paj nyayi Jesus kial ke esre opena lore ternina nei kai terkais re pan ke kingdom tako rekertal tikre selen ke koron kerjun via manei ninglon na tunukun penari ni tron no pontenen repe naron naryun biyama repe ninglon naron mana renaron yere panake penasatan ne na sore ni inyike naryun kingdom inyike na wana tunukun petnya atikis achine kesopana om tekis panake atuk suel pai tremas sokalak nanukun in Beelzebul panatal tenen ne yike atuk suel pai tremas sokalak ne terwaka taltenen petenen rini terwanan om tersalpai tremas sokalak ke terwa sopana rini terwanan om narkes pacom aj olingka penayake atuk suel pai tremas sokalak nanukun ingkot kingdom ingkot ke wamana omoko tempana ninukun tako ketiri onukun ka tikiel tik na no in o tartar ini ke naron mon olingka tempana ninukun tik tako nawa mana yi kana sobalaki inati na yi onukun inyne yeke kaina besare o tartar inyno inyne yeke narwari ani nilin Jesus keso ni mas sokalak terbuli ke kesomon rekerpej kerwatal yeri kerasa talane wakmen ranya sen belila in ranya lon prom kaleli tem rekerlebya ke Jesus kepata toon ni berap tako mas sokalak terbuli kuamak terayi ni berap nei in aimul nei ke pantekin kuama koispatnya temene nina yake nin tertik nayi alin in ke roin o alin tik inin tekmin o tokon no tako tuana tal in ke itekmin re ol repon in re tertan re ni termat tempana ni berbana yaka kiel Jesus yika kalis kakai kayi kala kayi kurib kemen Jesus repan kayi kekalis nukun pian tekes Jesus pan Jesus ekan ton ingkot wakmen iya tetik enak suya ke oanen atuk tun teki ini nak suya lik narlalia kois pena Jesus kayi lian kayi kes ajnukun na masok lakane ke inawa kanya ni werone tem tartar riter anai sen repan kawen in retrial tik nayi olingka yitek satik resen nei kamas sokalak tuksoyi tekwari tal rini nintron ka Jesus tuk serayipan sam ni ipetnen ka itkes Jesus pan sakince ami nanen remas sokalak tartar tik kersinya ke tuturbule tik ya remas sokalak ne ke kertan cua Jesus ke injini nafsal paitre narwana repon pin kwa ibu kwa ninggenuny repul tuprum koron keranyo tul koron olkran kari mas sokla ke kertancik Jesus injinau kes paitre narwa narpare pul tartar ne kai kes paitre tem penare mas sokla ke ker epsi ni berone rekerwa kerpare pul ne ke kari pul ke kerpej kerwa iu olkran ne ke kerwa kerla keciu kerwa iu narang prum kalali ne ke kari kerken rain ka kermat tem penare ni trial tikri pul ne ke krial opena ksone rekerpe yeri kerwaka kerkes wali aj in one ke kwa aimol kari tal velen in talane ke kari ni tartar kerwa in narial one ka tem penare kerwama tal Jesus ketune ke rekrial ni bro masok lak FC ke keteri omon karman ini ke mon kai kemen titi na Jesus repan rini krial one ke kari kerenta rini krial one ke kerkis rini len ke aj ini ni bro masok lak kerbuli ke kesomon ini noko koi sepin
Rini tartar in aimol kerasa ke kersera Jesus in inawa. So penari kerenta tektik. Panakeka Jesus ke era nabe kekenian kari kerpek kerwa. Ni bro masuk lak ker episyi ke ketail tawa Jesus in jinaf tail inawa. Olingga Jesus kes ketateki tekesipan. Inakwa notal ni ka inakisre na oane namon kot kasoi. Kois ni bro ne ke kwaka jika kes ni tartar in aimol ne ke na oanen pana Jesus kasoi. Temen nyentun kumat ka temen prom tako ke FM close in Jesus. Tem Jesus ke kaure kersawia molenen ranya sen weli mol ke. Reni tu prom ke kersul sula tektik. Inji kwawia manarenian. Nanen rikron ker nayi. Tepan ne ke ni urop tako san in Jairus. Kuama kelakon Jesus repan. Kai tektan coba Jesus inji naftai lina wano in. Jairus ke ini tako yere ni terwawatan na no terestik yere Juda. Jika ke Jesus ke nanen entun temeng pontenen piyen mulai ing kesopna tual plane tekso inamat. Tepan Jesus ke wakwa nano in Jairus ke reni tu prom ke kerwa kerolula kari kerara peteki. Tepan ne ke temen tako tu kwa ketail re. Ka temen ne ke epteni in temtar kwa makois patnya walai tual plah. Kai teklek atau tuwen ka o tartar in takwa nareni. Olingka ni tako ning kejiwen in keso one kwa kanyai. Temenye ne kwa mana Jesus rin kai ketatawai roin taon inya ke ka pramatik teni inya ke kentik paj. Ka Jesus tuk serapan. Nimen ketatawai ka tem penari ni tartar ke terpiap na ke pita tekesipan. Ni prum ni tartar kerwa terulula ka terwa terara petiki. Olingka Jesus tekes ripan. Nita ko katatwaya ka aksu sawepan nukuna leninja kawaliya. Katemenya ne ke kiyalpan ining lo nasing. Sopana alin kanderreyi kwama ka ikalakon Jesus ripan. Temenya ne kemen leun na tawal kore yere ni tartar ne ka ikes waliw aj pana ikatatwa Jesus ka opana kesoine kwakanya yi prepia tektik. Ka Jesus tekesipan untuk temen believe ni naka kesoe kesumon inakwe lim nander paj tem Jesus ke inywe waktu tekesri aika ni tako kwama ni ne yeke kwama no in Jairus ni ne yeke tekiel teknu terestik tekes Jairus ke pan. Entum temenyi ka kamata ko. Ini naksu tisa naka nafsu moil prom. Tem Jesus klon ajene ka tekes Jairus ke pan. Ini nanti inaksu believe pian ka entum temenyi narwanian. Tem Jesus kwa ke no in Jairus. Ikes ketatik reni tartar ne ke kron lilin. Jika kau pita ka John, ka James, ka Jairus rujuan temen. Tepanane rini tartar korona ne ke tertany terlari te pekari nanen. Lori ketanya tik temen nyentun kemata ne ke. Ka Jesus tekes repan. Omni naktany yining kemat. Jiwa kon muin pian. Rekernel kerkak Jesus inji kesri ajene ke sopanari kersos sawe bana ke ikemat kuat kin ko olingka Jesus ke epemiwen kai tekesipan untuk inakrua temen nyentun ne ke nun makasini nian
kai kura pramete kemeniyet. Ka Jesus kesre inrenar keci otol pin injinaw ain. Tenian ruj teman kaya nuruj ke peceli ruj. Olingka i kes ruj aj nukun. In ruj ninar kes nita ko aj in one ya kaya. Jesus kaitre 5,000 ni otol. Tem Jesus kay mare 12 apostle inya kaya. Jika kaitre namba kanakun inre narsal paitre mas soklak tartar. Narnuin kare narsore ni lirit sore narsomuan nian. Kayi kekesre kerwa in narkes paj aj in kingdom in God. Kanar sore ni lirit sore ke narsomuan nian. Tepan penari apostle kerwa yamanian. Rekerkes Jesus aj in otartar penari wakerso. Kayi ke epemre kertail tuayi kari ker epseri temeng berewne ke kari in penere kerwa aimol Bethsaida. Olingka ritemeng berew tartar ke kerlon panakai kuat talane ke kari kerwa nani. Ika sol-solan nare ni tartar ne ke kerwa ma kai ke kesri aj in kingdom in God. Kai ke sore ni lirik sore ke kersomon. On rabion pian ritual pla apostle ke kerwa mana Jesus ka terkesi pana ke. Inakis renit tartar naka narwari tal notal waron titi inei ka wanar peltik nari otul ka tal in renar to muinom. So pena tal ne ke tal ni lin ka otartar tuana lin ka Jesus terkesi pana ke. Omaka pelmatom nakaitri otul inrenar ain. Kare terkes viyayi panake. Eteke te bread 5 la ka pelel tin pian. Sopana eteke wanta sumo otul yere ni tartar nei. Rekerkes ajene yeke nanen. Reni tuprum mawaron temene yeke. Nampai yere kospajnya 5,000 ribu. Olingka Jesus terkes re disciple inyeke panake. Nakes re naron re tup belin ka tup ne yeke remas nar epem 50 pla reni re disciple kersopana yike kes re ka ni tartar ne yeke kongkori waron. Jesus keti pret selen 5 pla ne yeke ka pelel tinene ka yike tel kaya tenteng ka so thank you kuana God ka ke enggur re pel ka yike apal re pret. Kois yike re disciple ke indre narwesa reni tartar ne ke kar anyo tul ne kwa otul ne ke kem anyare kois otul nilen kerto re disciple ke kar el manare otul pin ne ke kwana tete 12 plan ne ke keter aj ketalakanya ini mon in district Samaria tem takonian saweman in lo tako kurwaka ikesera ketep Jesus aj injina so try me kayi kesera Jesus panake tisa yana so oana namon kaya nami namon pan pian ka Jesus tikes viyi panake acanan reker arwa konalo ka itikis ka ituklo na pajnya ay termian in petenian kanine yeke tikes Jesus panake di promoko kot ni panake imas nak pileteki na atem lepom ni ka anum ni itwapin ka nukun ni itwapin ka imas nak piletek relawon ni ka tuana pena itek piletek pelamat kois Jesus tikesi nian panake aj ni itikis naka aj isipin ka mon bian inak supanaka ka inak min pan bian walingga sabeman in lo na yeke so in renarial kuri ka itek sera Jesus nian panake kanimen ilwon injia kois Jesus tikesi nian panake ni tako kemin aimol prum Jerusalem kayi nawa aimol Jericho ka temene yeke terare ni soklak nilin kare kersiam tanayi o kerlop nayi o kare tarlakur kerlapaci kawa kois batnya yi kemat pla kare ker epsi kokon kare kerwali
priest tako kuwama kuwai tal tenen neyege ko stem yi kuwama natal ni neyege wa kono ke kayi ketil kayi piyali pian kayi kuwa tikin kuwa nantal tenen keran tako ke kayi kuwa kaliwai tako tuana kuwa matal tenen neyege ka tem yi kuwa natal tenen ni neyege wa kono ney kayi ketil kayi piyali pian kayi kuwa tikin kuwa nantal tenen keran tako ke kayi kuwa Olingka ni tako in district Samaria neipe kuwa nantal tenen neyege kayi kuwa natal tenen ni ney kemat pelawakona ne ka temi ke yeli ka alon katanya teki ni neyege ikuwa mana ni wakona neyege kayi koisteki lin tini yege kayi ketichiv nare talapana neyege wel ka wany kayi kelol tua mare kayi kuwa kenayana ni neyege kemina tonggi inyege kayi kobi kuwa hotel tako kayi ke yelteki ponjek pien ike kech atuan silwa altin kayi kay teman in hotel neyege kayi tekay sipan ke inakil teki atem pana yanawe manian yaniki atwen in nanen ikiyel teke ni neyege ka Jesus tuksera sawe man in lo neyege nian panage nimen yere ni tripla neyege koso ni rekerlayi koso kala ketik neyege koso mon kois sawe man in lo neyege tekay Jesus panage ni lon katanyi ke kay chiwen kois Jesus tekes piye pan panaka ipia mas nakuya naksupasin pananaka tuana acha talaga inyeni tako ntun gra kusolus olingare farasi kare tisa in lokya perso ai tartar kater ke Spania nine yega tek epre ni tersori osok lak ne luwon katokori terany mana otul kos Jesus tekes inian panega nivra tako ka Anton Wreveltin ka Anton Wreveltuntun ke tekes teman inpan temam lon inak besari oni inaka na tupeltin ka tako inak tijepe ka anak prum gepe nartuyi kos teman ke kwesaruj o inyene kuana Anton Wreveltin Tulvening ketnya kos Anton Wreveltuntun ke ketiri o tartar inyene kayi kwesari ni kursumi ka kos Ike ilmanari o tartar inyike kayi kuwa country tako wak minulwen katalane yeke yik sori pasin masupim kuwa kayi ka anpa atwen inyene yeke kunun liye katapan kena o tartar inyene yeke kunun tek liye katapan sokla ketek kuwa mana country ne yeke inyotul kunun tek lire kayi ningke otako itak pela tek tegi otul Panika kayi kwa kiyal nita ko intal ne kayi kesera yi injina so yimoil kanine yeke kesi kwa kiyal tek repul in otul tak al teki olinga nita ko ning kechi otul pin na tem yi kiyal repul krain relek liline kaya kayi sok la ketek injina tel repul nar ain relek liline yikmen kwa kayi kiyal pait panike Jika so osok le karlon keni kuana teman ini kaya kayi teges paneng. Reni tartar terso teman mencia moilego reterti otul tartar in reterain. Kaya kaya awak mintal ne ya otul tekal tiga. Ya noruan ne kaya newe tekin na teman mencia konian kaya neki si paneng. Temam aku su osok le kete kuana god ka kuama na itu ana. Inyuan ne ya kaya aning kesu omon in Inakiya pana Anton Wrevelni inaksiya nemin pana tako yeri ni terso imoil kosi krua kayi kuana teman olengga temji inye wakama welbenene teman inye kaya kiyal ke esik ka olon ketanya tek Anton in kayi tak pet kuana Anton kaya kayi kenai to amai kayi kumuleki kois Anton Wrevel kaya tekesi pane temam akasu osok la ketek kuana god ka kuana itwana Aning kesu mon in inakiya pana Anton Wrevelni nian olunga teman ya tekes rinit tersoyi moil agapan ni ne ya untuk Wrevelncia iseping pan ya om nakiya close mon ategencia ka nakom nakwama nakteri om nakteri wen ne ring tako ka nakteri repan ya sendal tako om nakwa naknai pempul maka untun kemar pem ka nakwama ka om nakal paji Intaan ka into sursula tupian
Sopna antokura winchene kumatoko olunga inyuene iwak mentasian inen. Ikuso lusuko olinga inyuene etitera yinianoko. Kois rekorso otul prumne karek tarsusula tupian. Tem rewaron tu terany otul ka tarsusulane enton wura prumke kwa katu kusowum. Atem pana yikwama titi na nu intemanege yiklonu nuke reang kakak toapin. Kois yikake nita ko tokso teman moileke ka yiteksera yinare wa terso oanya. Ka ni tokso teman moileke tege sipanege. Ona mentuntun ika kwamanian ka temam katal pulma ka prerek na entun. Nanen wana mentuntun kwa mon ka yikwa yema moninian. Entun wira prumege klon ajene ka aten sokla teki panege yining kepel injina parwos nulonma. Sopna temanege tak parmana yililin ka yikes kesoyi aj inyeten inyike nawaiwi. Olunga yitekes temanege panege. Inak yel mulai tartarne akakuri moil tuwen ka akamin penari ni terso imoil ka aning ku kairi aj pana itekisia. Ka ining kiciak o pana meme entun tako enta nukuri ni lwonin cie inton mana. Olunga tepan pena entum urene kuwa ka andri o tartarni kuwa nare temeng terwa taltenya nene yekia kuwa manian nutal ketel pulma ka prerek na entun ne ka ituk sulsula ituana ka teman teke sipane untuk kura vincia eka tuktuile tuktu tepan tartar ka o tartar pena akiap ne re oni olunga eteke so otul ne yekia ka itu sulsula kia etekit ni it namin umon nanian wana mentuntun ni ika kamat ko ka inyuene iwak mentasian nian ikwa kelak taltenian olunga inyuene itetera inian reni templa kerti sikle pro krosomonian Ciseseke wakwa inyina wa aimul prum Jerusalem ka tempna ikwa Ikwama teta on ingle distrik Samaria ka distrik Galili. Ikwama na tal nutal tako karini templa kerti sikle pro krwama makerterai. Rekron ulwena kari terkali sulwal ka terkesipan ya. Jisas ni prum rom natanyit tepan pena ikiyel re kai tekes repan. Nakwa naktuntunya lemat nare pris Indre nariel tol elinom nu katem penari warwa elire yeri ke kusori moninen takwa yeri nei tem yikiyal panege lin inye ke kusoyi moninen ikwaw yamanian kayi kekalis nukun kayi ketana san ingot ikwama kelaka atra ikokon royal titi na Jesus repan kayi kuso thank you na yi nikwaw yamana Jesus ke Jike i Samaria tako, hostisas taksera pange. Kusopetnian, ni pontene pian lin in kesoimon. Entare ni nain plane korwamen. Sopna ni tako ning kwawia manian kamaknaya san ingot. Ni in tal tako nei in penen pian ko. Kajisas takes ni in Samaria nei pange. Inakrua ka inakuya. Bilip ni kuso elim ni kuso imoninen Aitalkai in farisi takorut ni in teksem takis krestik Jesus kes talkai re achinei peakwa nare ni trestik panegere ko re ni monetik na taulken ingot ka terkes panegere ni nilin ake re ni monlin na taulken ingot itikes repan ni wrewultin kerwa tempol inrut nar estik Tako yeru juga i farasi ka tako ke ini intikti takis. Farasi ne ke akura kutu kayi tikestik na i pelmat kayi tikespan. Got ataksu thank you na nanen yake aning tuksu penare ni nilenuko. Yake aning tuksu wektana ka tuksu ri osok lagtik ka aning tuksu tementana. Ka tuana anin tuksu pana ni tikti nare ni takisne tem tartar atel otul rawal tin in wik pontanen ka o tartar pana atekti atek eskaire tup templa ka tup tako atekit wana
Olunga ni teksiam taki sike waktu unuluana ke kayining tektil kaya hewen elin. Yikutu kayi tektal pemi tepakan kayi tekespan. Got nakmun raya ka olom natanya. Ya ke ni inya teksuri osok lek. Atekis bait ompan ke. Ni tekti takis ne nawanian unu inyuko got kiyali ko pan yini mon pian na taulgan in. Olinga farasi ne ke elinetik. Nanen ni tertanari peltari kagot na sori narwa iu kari ninin tertanari peltari kakot nanayaris narwa. Jesus kusonita ko tabulkion ko pumi kayalanian. Tepan na Jesus ko ama ketiti aimul jerigo ni urap tako tabulkan ko pumi kemen taltanian kran to tekeitik nare ni inar keci atuyan ka onile. Temeni tabulkan ko pumi nei kolon re ni tuprum nei perkama itek serare nare wanar so oane. Kos riterkesi panike. Jesus in aimul nasaret tege wakama. Ni tabulkan ko pumi nei tekalis tegespan. Jesus eka teni in King David olom nawatanya. Reni tu terwa watan ke ker eli ka kerkesi inji namin menamete. Olunga itu tekalis tekto unukun pian tekespan. Teni in King David olom natanya. Jesus kakati kutu kai tekes re in narepem ni breu nei nawamanai. Tem ni ne ka kwama titi ka Jesus teksera ipane. Itek pila nusue anian. Kos ni ne ka tekesi pane. Ni prum atek pil ne yel ka Jesus tekesi pane. Tabulkam ni naso imon. Bilip ni pelmat keso ikusumon. Ka prematek tabulkan ko pumi ke kanrawali nian kayi kawanan Jesus kayi getana san ingot. Tem benareni tartar ne kerjal one ke repet wana kertana san ingot. Ni intek sem retaki sike san Sakius. Jesus kwa ke ap aimul Jericho kayi tu tawanan taltanya nene wa inawa tal untako. Ni urap tako tegmen aimul nene san Sakius. Sakius ge ini prum yere ni tersian takis kayi tekti atuan tueng kayi ke tuana nilin otartar. Jika pedetek pan in jinawel wes Jesus ke ini petenen. Olungga Sakius ke ini opian etik kayi klonayal Jesus wakama taltenian nei temreni tartar korululai. Kos jika pet kuari wetan kayi wa ke era ketu na ai fit tako reterkei panege sikamo injinayal Jesus. Nanen Jesus ke nawama taltenian tal ai sikamo waktu nei. Dan Jesus kuama ke tal ai Sakius ke era waktu ni. Igetil kaya kayi tiga sipan. Sakius, elih kesiu. Ya mas nukun dul ek nukun I pon ini ne ya sopna ibu susula tiktik kayi kesiu kuai prepia tiktik kayi ke Jesus rukerwanui. Reni tartar gerial one kare turno nyonya I ai katerkes pane ya. Yi getal dal ni tuksori osok la ko watak menunu in panai ni luon in. Olungga Sakius ke kurwa tekes ni prom Jesus ke pane. Inakiel ni prom inyuenei yani askari o tartarin cia nawa tuputin. Tup tako encia ka tup tako yan ilkai nawari ni eliri olin. Kapna oyere ni akasiam tana yan ilkai re oyere ne kia na silin popla onumanian. Kacisas teke Sakius ke panike. Inyuenei ngot kuso om ni wakon unu ne kia nawakon mon tepan-tepan. Ni ne kia yipet ni inya Abraham. Nanen untun inya nini kuama inya peltik karena kecuan nawanare ni intertau trena taltnyan inya ronmon nartail God. Jesus kwa aimul prom Jerusalem panaki. Tem Jesus kisri ajne kunun yikruanian kayi tawanan kwa aimul prom Jerusalem. Tem yikuama ol reterkei olive titi natal petfage kapetani. Kosi tigas disciple tin inya ke narwautan. Kayi tigas rut panike. Otnyakwa tal nutal wakmin it watan ko. Katem otnyak ep tal nako. Otnyak yal tonggi entun tako rekerputing nayi waktu.
dongkin tunenei nita ko ning kepet kayining ke erana. Otnyak tumi wel kos otnyak epemi naoma. Penanita ko na sera ot panike. Otuk tum dongkin tun na katao otnyak sipan. Ni prum tek pelin na moil tako niltin yikekes rut kerwa ne yekya. Kerwa wakartera dongkin tun ne waktu penan ait jisias kekes rut. Tem rut tu turtum dongkin tun ne yekya. Reni lemat in dongkin tun ne tersera rut panike. Otuk tum dongkin tun na katao. Olingka rut terkes ripanike. Ni prum tek pelin na sumoil tako. Kos rut kerkau dongkin tun ne kerwa na jisas. Rekerleto ai roin oye rekerwana dongkin tun ne rejin kari kerke Jesus wen injik erana kemena roin o wartu na dongki rejin. Tem hitek pe dongkin ne wakwa taltenian reni tartar ne kerta potri roin oye rine yeke kerwa taltenian wotan. Tem hikwama ternak tua taltenian on kwa na ol olive re disciple kerlima tu prum ke re kurmu o kari tersusula tektik karena ya sanin god re kerso panega nanian re kersusula na in re miracle tartar re kerjel re kerkalis nukun kari terkes panega god na somone tek na king ne yeke king ne kwama na san ini prum inda tana san ini prum yuak mene yatuko iketapla itni tartar ne ingin tukon lepuk itu besian pian. Tepan Jesus kawa makenak tua aimul Jerusalem kaya ikiya laimul kayi ketany. Kos yi teges pan aimul prum Jerusalem. Arau inyewe ne kaya atekpil inak susawe nari o inarso inak minete launa. Olingka one kaya re kersin rinya ali kaining lu nakyal bukyas re. Jesus kawa ketu tempol. Kacises koa keparos tempol kayi kutu puitre ni inter eliure o katersumre o ne yega kerwalilin kayi teges ripan ya bukin go teke kekespan ono incie ne yega namen pena ono in nar estek olingka omaga toksoji tokso pena tal yere ni weperken matersinrinya rau tartar ne itwa tokmore ni sule na tempol lolonma Olingka re big priest kare tisa in lo kare ni terwa ritmen vre wotan ne terso in renarla Jesus namat. Olingka rening kertera taltenian mon tako in renarla namat. Nanian reni tartar kaya terpeletik in renarlon ait in. Jesus kekei tri disciple bread kawain. Tem in renar any otulane yega Jesus kokori aposel ini kaya kerwama in renar any otul ka Jesus teges ripanega atak pilitik in yana tuil inta any mana paswane nom kosepin in yana kuperian yana kis aning glun un paswane yega nian na kospatnya tepan one yega narwama isipin na kingdom in God jika ket cup wine kayi keso thank you kuana God kayi teges ripan na ket ka na kwes nawa na lemat atekis pem na aning glun kin wine enian na kospanya tepan kingdom in God tekia nawama kosi ket preta ko kayi keso thank you na God kayi kokor kwes re kois itekes renian pan ge ne yekia na ka elikin chia ka atekich inyawakas pem kos nakso pan ke inyolonom nani tuaya tembre kran kunun yike kap wine kayi keso thank you penawatan pian yikeso kosi teges pan ke kapne yike in kontrak uweu inteni incia namoili in nakas pem olingka nahial ni nataya nawe na awere yere ni ne yike kataile wakmen table ne enton in ni ne nawanan taltenian penagot pelmat kekes olunga ni natayi nawa nakare yere ni nasoverla kike lo nawa eli pelmat re aposel ne kroa katerservia ma re pelmat pan ni me naso one yike katwana reger il na ni men tako yere namin penani prum in nawa utanare kostisas teges ripan ya re king yere ni curalin ke ker epem namba kari terso nukunetik interial tigre temen bro kos Reni terso pena naka reter ep nukun interial tigre naka
Riter ep sare pena ni terso pasin mon. Olingka omaka ni nakso panaka. Pena ni nawa watana omaka yimas na so pena ni entun. Kani nayal tik om kanawa watana omaka ni na taana yipelmat. Yimas namin pena ni intuk so moil pien. Ka ni men yini prum ni men tuk min teipol ka o ni intuk takara otul ke. Koso pena ni naka tuk min teipol ke yini prum ko. Olingga yak ya atak tul om ka atak min pena ni intuk so om moil. Oma ni tuk dal tem tartar ka om ning tuk episye tem traim terwama na ya. Tama mencia kekecia kingdom. Kau siap yang kit om kingdom nei tuana. Panika ka om nak tailie na kontebol tako in kingdom mencia ko. Kois om nak anyotul. Ka om nak kon na resia mon in om nak lon ko jeri tor pla prak in Israel. Reni soklek ker epem Jesus. Tem in renar any otul ne ya. Jesus koko ri apostel ini ke kerwama in renar any otul. Ka Jesus tegas pita ke pan. Simon, Simon, ewoklun. Satan ko kesara got injina so traim Philip penareni terel plare opi uron in terel kairi wit. Olingka aki este ko inyenak tunuku na Philip ni. Katem na inakwe manian inahiel re unam re elene ne ya ka nakas pemre indre naron kun. Olingka pita tekes wiya yipan ya. Ni prum. Yakya waktu pian injana tuil newe karapus o nume toana. Kajisas tekes yipan ya. Yanekis pita. Injua mani nartol injua ne ya poin. Enakis tiap tem tripla pan ya. Ening kususawe ya. Jesus ke apla aimulane ke kaji kewanian ol olive pena tem tartar ituk so kari disciple ini ke kerwanani. Tembre kerwa ker ep talane kaji tiga seripani ya. Umas nak estik entah om ni nak lakeciu tembre traim na Roma na om. Koi si kualire kaji kewa unulwiana tekin ini ke naso pena tem ni na piam ata ko nawa wanala. Kaji ko ot kuriu kaji ke estik. Kaji ke estik teges panika. Tamam, penan itik pil. Enak no ikannya yakap ane yake. Olungga ini naksu o pena yake atik pil. Tepan ike estik nun kaji kroa kaji konare disciple injinian kaji kijal panika muing gelak reko. Anen teri jeri ke terso terlak ketikri. Kaji tik serari panika. Kesopetnian na om waktu muing. Ombokro anak estik entah oni na so traim bilip nu. Inwe igutu teges re disciple ini ke ai. Tako yere tol pla disciple ini ke san in Judas koko rini tu prum roma na yi. Judas ke ko matiti na Jesus inji namulaki. Ka Jesus tek serai pan ke. Judas itikpi namulak enton ini ni ka taltanya naka inakte nawana akare yeri ni narsawar lagi ko tako yeri disciple ke kataltik ni tako tenyar pon lemat silin ke kantik ni rekertaltik tenyar pon ke tersomoil in head priest in temple olingga Jesus teke ripan ke omni nakso panakanyan kois ayi getatwa ni brew ne ke tenyar pon ka kosoyi tenyar pon ke kanlanto amayin. Kos Jesus kekes big priest kari prisman interial tek temple kari ni tuen yare juda kerwama inar epemi kepan. Om kesyam bainat ka ai o in om tukijun naka kwama naya pna atak suri ni init mentoso re ni turjun ko rau tartar otul tekal it mentokon temple lonma. Olingga omning soye otako. Olingga inwe ne yeke kenik tuk so moil nukun tik panege om nak so o ne yeke. Reni tuen korkot na Jesus na tan in pilot. Reni tuen korkot na yi ne yeke kurwa kater epemi kuwa na pilot. Kuhri korkot na yi kari terkes panege. Itike tijel te es panege. Ni ne yeke tekes takanal pulri ni tartar ni itike aj. Ayining tekpel endo sum takis nawana sisa toana.
Kayi tiges tuana panige yike Christ inamen pana king. Kos pilot teksera Jesus panige. Eka king nyeri Judaya. Kayi tiges wi panige. Oh, pe aji tikis naga. Ka pilot kroa kayi tikes tingnare big priest kari temen wiraw tartar ne ika panige. Yakke aning ketera ay termen tako in nakot na ni ne yeke. Olinga reni tartar ke korkowotei ay in ne yeke ka terkes pem na ipanige. Ni naka kawari tal tartar in Judea. Ikroa na distrik Galili ko kois kahik somoil ko mga ke tal ne yeke. Kayi tengmori temen wiraw sule kayi tikes tekanul pulre ay in kota re tere. Pilot kekes ait kawari big priest in temple karini terawatan nari temen wiraw karini tartar ne yeke in narwawama narlilima. Rekerwama kerlikai kosi tikes ripan ya. Om ke epem ni ne yeke akwama na ye ka om tikes pan ituk sore ni interjel terla kavman. Om woklon tem om kokon ka aklun ait in yeke ka aning kiel ketel telama ait remen tako in om tokot na yi. Kosop na Herod pe ning kiel ketal telama one yeke tuana. Kois hita kesi kwawia mana iteke nian ne yeke. Nanen aning ketera osok lek tako in janekis pait panege himas namat. Panege janekis re ami in narsus teursus paci kosepin janekisi nawa. Olinga rekerwawama tupian katerkes panege. Enak epla parapas nawama lilin kaninaka naktal paci. Barapas sege rekerlewosi kemen karapus inji ko gahman kuyuin gua wa aimul ne yeke kayi getal pait ni tako kemat. Pilot kepeletik inji nawa pela Jesus nawa. Kosi ke sempem nari ni tartar ne yeke aitinian. Olinga ritu terkei tersana tertou ka terkes panege. Ketal doi natu krusi. Namba 3 tem yikes renian kayi tiges ripanege. Yikso oanen soklek. Yake aning ketera o soklek tako yikso ingkot na ipanege imas namat. Sopanege kaya na sus teusus paci kaya ne aplai nawa. Olinga retartaiwal nukun tek terkes panege. Rimas nartal wa Jesus natu kursi. Rito kertaiwal kertau nukun pian kuwa ka pilot ke aplai kuwa nari. Koska pilot klon pa nyari aj kayi kes inji naso wanen nari ni tartar ne yega terpel inji mas naso. Iki aplan ni koko kaman kuyun kayi getal pa ni tako kemat ne yega kayi klewosi ketu karapus yega kawalilin. Kayi ke epse Jesus kawana were yere indri narsoyi wanen nari pe terpel narso. Rekertal wa Jesus ketu kurse. Tem regrepem Jesus kerwa rekertara nita ko in aimul sairini san in Simon kuama injina wa aimul prum Jerusalem. Regrepem ika regernayana yi krusi kokon iwe nailan kayi kuanan Jesus. Reni tartar kerwanan Jesus. Ritmen tartar pemri tepakari tu tertany katermon raitek Jesus ke tu terwa terlelem na yi. Tem regerwama Natal riterkei panege rni pun karpian ke regertal wa Jesus na krusi ka niltin ingerso osoklak ne yege. Niltin ne yege tako regertal wa yi getu Jesus kan lemat ka tako getu yi ekan akok. Ka Jesus tekes pan. Tamam lom na utainri osoklak riterso ne yege. Sop nan renin trial teres oanen riterso. Karek leif kerja satu kakerja besar roñ o injisa sekia kuanari lemat. Reni tartar ke tukron kerja pian. Reni terwawatan hari temen wrevne ke keras kerlek Jesus. Kari terkesi pan ke. Itikai reni nilin ke wen. Kos kesope tenen ini nglo nakai cipian na ipelmat. Imas nakai cipelmat wen na itekpel na utu intunya it pan ke. Yike Christ pucin God. Ni God pelmati kenlitik nai. Reami nai ke ripet wana kerwama kari kerkas kerlelaki. Kakar keci ranyukun riterkei vinika injina keny. Kari terkesi pan. Pernah eka king yere juda imas naki cibiam na ipelmat. Rikertal to akes tignan tun butoyi krusi onima. Ake kes tigna neye ke kes panege.
ni ne yake king yeri Juda. Tako inil tin regertal tawaru kertoi silin ke kes kelak Jesus ke ait katekesi pan ke. Kesopetenian eka Christ olin. Emas nakit ilamat wem ka oce ke toana. Olin ke tako waktu silin ke kiyal tako tut kes Jesus ace ke tekesi pan. Eka ning tentu got ko kesop na perien itu ko naka pernah hipe toko ne ke. O penari terso oce ne yeke kokos panyari osok lak na oce so olinga ni ne yeke ning so osok lak tako kayi tekes nian panike Jesus lom nani impeme tem enak we anak perwas kingdom ni ka Jesus tekes we yi panike atkis e aj isipin inwe ne yeke enak tuile onjumen heaven Tepan ne yeke kosop na narau mereriu kanian kleim pem tal rwel ne yeke toapin kwa kos panya 3 kilo kon rawiun. Nanen temene yeke raw ke ning ka ancol. Karoin prum tekmin tempo lolon make kumput silin tin. Ka Jesus kakalis nukun pian teke spanege. Tomam ateki nuk incia kwana awem ni emi teke sachene yeke kos yiketan pat kai Kapten yere ami tuk tako ke kiyal o kosone yeke kayi kenaya san ingot kayi teke span ke. Ach isipin nine yeke ni monetik na taulgan ingot. Tepan rini tartar makerlikai interial one krial openan kosone yeke eterik sokla ketikrin kari kertal pemri tepkari kari kerwa ulin. Olin kari lain kerso sawe hine kari temeng kerwana ni kerwama distrik kalili ke kron onulviana katerjal pem otartar penan kerso tepan ne yeke. Jesus korwanian. Ka Jesus kekalis nukun pian teke span ya. Tomam ateki jinuk incia kwana awem ni emi teke sachene yeke kois yiketan pat kai kemat. Temene yeke ni vrap tako san in Joseph kumin. Yike tako yere ni tuen interlon ajere Juda ka yike ni tuk sopasi numon tik na taulgan ingot. Yike ni kos lek aj rini tuen nyelin ke kerkes mana in rinarla Jesus. Joseph ke talremen ini ke Aimul Arimatia wakmen distrik Judea. Kayi tik na kingdom ingot ke naoma. Joseph kuwa na pilot kayi geserayi injina of Jesus injiwa na tani. Panegaka iwa ka amba Jesus na krusi ke kayi kupumi roin kayi wa kenai wosi kon all pon inri tertan rini termat. Ropon ne ke regerso wakmin all tako kranen. Karpon ne ke rini ngernai wos ni kumat tako kokon. Sandri punjek pianetik pon rinya ritmenye ne ke kerti risandra kawil oyere makar ilmana. Kosomon ne yeke kos kare kerwatal rekernai was Jesus kokon ne yeke kos rekerial at prum rekerpul tigna olropon ne yeke rekerpul kanya katem rekerpar kerwa waslon ma rekerial pan ne elin ini prum Jesus ke ningu kon tem rewaron ne yeke rening sawe na oanen ka olori terni terar na one yeke premetik ni breveltin gerteru okor pusetik kosopnan awe ya tekal kerwama wartori silin Retemenya ne yeke kerenta tektik ka kerororiu ka kertil ka yipit. Olingka ni breveltin ne yeke terkesri panige. Kosopetnian na om tu tekpel ni wakmen tasian ke natal yere ni kermatako yining ko kontalane yeke yikro ako. Lonom nani na ait pananji ke case om temji ke tailom kumin distrik Galili. Yike case om panige. Nton ini nei nar apply yi na wana were yere ni soklek inartal tua ina tu kruse kaina mat. Olingga pin inyarau tripla inaroanian. Keretemenya yeke olori tengni na anian aj incisas. Tem rekerwali orpone yeke rekerwaka rekerkes kesre 11 pla apusel ke karenini lin ke tuana na otartar penan rekerlon kare kerjal ne yeke. Maria inyaimul Magdala ka Joanna ka Maria tako James tenian karilin enian kertal dalri kia kerwama kerkes reapusel ajne yeke. Olinggar ini tartarne yeke ninggerso Philip na aj ritmenye ne yeke ri. Kusop nan lori tekni tegrar paneke aj ritmenye ne yeke aj kerkes kurapien.
Olinga pita kia kroa kai takpet kuat tal Jesus kokon ne yega. Ikori krorora kai getil wasalon ma kai kiel riroin opian warto. Kai kroa nian kai kwanu ka olon tu tengi tegrar nari aj in oanen ritu tersone yega. Jesus koma nari disciple nimpne yutik. Tiam rima waron terkes na aj ne yega. Jesus pelmati koma taktal del rikutu kosi tiges ripan ya. Om nakon linong besian pian. Reker kawal kari kerenta tektik. Retar kestria pan ya rekerial mas tako penom. Kayi tiges ripan ya. Koso petnian na om ning tuk so Philip. Om bagi ler pa kawe kenciak ya. Nita lin na kayak ya. Oma nak epiam nak tatuaye entah om nak yer lok es panike nak kayak ya. Rema suko lire vulkian katuen lin penali kincian ya. Tem itike sajene ya kunun kosi taktun tunya rewen karpan ini ya. Rekerjali ka ateri kepatri kar kersulsula karening kersobili panike one ya narso. Kayi keserari panike. Om ka otulilin injana win tuanai. Kois pernah reker keci pel silen tako reker tu nyuteny. Kayi kaan kare waron terjal pemi. Kayi tiga sipan ya. One ya kia akis om tema katui lom kumin. O tartar penawatan reker ara inge kes na ajin cia wakon lo in Moses kabuk yeri profet kawakon buk song kia mas narwama isiping. Kayi kesore in renarial beres re aj termian yeri aj wartu buk in got. Kosi tiga ripan ya. Bukin got kes pan ya. Kreis ya na ko perien kosi namat kosi raw namba tripin in temji kemat ne inaruanian. Kasan in ya pian renar kes waliun nawa narini tartar in rimas nartap lari lemat kanar efsi ri osok lak ri terso kakot nasal kai ri osok lak ne gari. Moil ne ya naro aimul prum Jerusalem wetan pianom kosi pin nawa nari tal tartar. Om makan nakwa nakes waliuri aj in o tartar puna om piel. Ini wa tektik ne yega yanigich om o penan tamam incia ke kes in yanigich om. Olingga om mas nakon pem na aimul prum Jerusalem nawa nakos panya tepan om nakech nyukun in got. Jesus kewanian heaven. Kayi ko reker epla aimul prum Jerusalem kia kari tarwa tal tako wak mintiti na aimul betani. Kosi geta jiwenel tin kayi sople simdre. Temi sople simdre yiki eplare koskot kokowi kwa heaven. Ko reker ot kuriu kakar estik na ayi kari tarsul sula tiktik kari kerwa kanta wenian aimul prum Jerusalem. Kari tarji kron tempo loko indri kerna yasan ingot.